sada da vidite jedno italijansko selo, italijanski gradić koji se nalazi u sred pustinje u takozvanom City Henderson. To vam je gradić pored Las Vegasa, koji naravno, ja mislim, napravim u roku od jedno 4-5 godina. Kao što vidite, sve u to nekom italijanskom fazonu. I ljudi su napravili, eto, malu kopiju, kako se zove, Lago di Como i svi neki drugi atrakcija iz Italije. Imate ovdje restorane, imate stanove, imate apartmane, svašta nešto što se može obići. Vi ako imate dovoljno velik novčanik, možete i kupiti te apartmane, kuće i tako dalje. Tako da evo, vrlo fascinantno šta su uspjeli da naprave ljudi u roku od nekih, pa ne znam, 4-5 godina. Mislim, uzmeći obzir da je ovdje prije, eto, 20 godina, ja mislim, baš ovdje gdje se ovo selo nalazi, ma mislim nije ovo selo, ovo je grad ove veličine, bila samo pustinja, pijesak, kamen, pokoji kaktus. Evo, pogledajte sada, napravili ljudi nešto fascinantno. Pa i gdje nego u ovoj državi da se ovako nešto napravi? Nigdje nego u Americi. Pa pogledajte, ovo vam je za one koji su možda bili već u Italiji jedna kopija, ja bi se usudio čak i da kažem veća kopija mosta u Firenci, onog mosta gdje se nalaze i stanovi, i kuće, i dućani i tako dalje. Ovo vam je jedna mala marina, imate svakakvog sadržaja, možete rentati skutere, brodove i tako dalje, pa da uživate kada je sunčan dan. A ovdje zato ne morate da se brinete, jer ovdje je zaista skoro svaki dan sunčan. Ali to i ne mora da znači da je toplo, jer evo da vam kažem, ja sad nosam pod košulju, džemper na sebi i kad vjetar puhne, nije ti baš sve jedno. Zaista evo, bude i pohladno. Jel de Lejna, evo kao što možete vidjeti, ja nisam sam, evo mene sa Lejnicom, malo obilazimo. Gled, vidi pačiće Lejnica, eno malo pače, vidi pobjeglo, ode nam pače. I tako, nema šta, mnogo interesantno urađeno, evo imaju ovdje i kao neku malu binu, baš se malo prije priča tetka od Hane da oni ovdje ljeti znaju imati muziku, pa se ljudi ovdje okupe, slušaju te zvukove. I tako, mnogo lijepo urađeno, jedna zaista uspješno urađena kopija nekog italijanskog gradića. I još jednom, eto, govorim, usuđujem se i reći, ljepše nego u Italiji. Jer eto, sjećam se, nedavno smo Hana i ja bili baš kako u Milanu, tako smo i usput posjetili Lago di Como. I ovo je mnogo slično urađeno i mnogo lijepo. Eto. Evo, ja ću sad malo prestati da pričam, a vi uživajte ove malo šetnje u italijanskom gradiću posred američke pustinje. Eto. Možda ćete Lejnu čuti usput. Da, evo, ipak, hajde da vidimo malo. Da vidimo kakve su cijene. Evo, ovdje imate vile, apartmane. Počinju od... Pa eto, ima se neki stan od 330.000, 725.000, pa sve do nekih 2,5 miliona. Što je skupo. No, uzmeć, pogledaj, evo ga, stančić
680 square feetova, to vam je neki 60 kvadrata, $190.000. Oko neki 300.000 maraka. Kvadratura, cijena kvadrature malo veća od one na Bjelašnici. A pogledajte što ovdje imate. Mislim, ne moram ništa komentarsati, ipak se zna šta je Bjelašnica, a zna se šta je Vegas. I tako dalje. Eto. I ono što ne smije da fali u Vegasu je kazino. Kazino je tu. I mislim da nam ovdje, imamo i male sukake neke ovdje. Evo pogledaj dole. Naravno i ovdje nekakva kuća, mnogo lijepo urađena. Evo vam Hane i njene strini i Amidže i tako. I sad tim završavamo ovu malu turu i vidimo se u... hoću se ovo krenuti. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!